Li persuna tfittex l-għajnuna biex tindirizza l-isfidi fis-saħħa mentali mhuwiex sinjal ta' djufija. Kien dan il-messaġġ ewlieni li tat Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela waqt li kienet qed tindirizza konferenza internazzjonali fi Brussell fil-jum dinji li jfakkar il-bżonn ta' aktar għarfien dwar is-saħħa mentali. Fil-konferenza organizzata mill-Kummissjoni Ewropea, Dr. Bela irrimarkat li fi żmien li ġej se tagħti viżibilità l-inizjattiva importanti fl-iskejjel sekondari dwar għajnuna tanġibbli biż-żgħażagħ jindirizzaw is-saħħa mentali. A recent initiative focusing on mental health support in secondary schools, which I will be thrilled to announce in the coming days and give more details, is raising more awareness about mental health issues among young people. Fid-diskors tagħha, Dr. Bela saħqet li rridu insaħħu l-kuxjenza favur is-saħħa mentali u s-soċjetà ikollha iżjed għarfien. Qalet li proġetti fost it-tfal u żgħażagħ jgħinu biex jintlaħaq dan il-għan fil-waqt li tiġi miġġielda l-istigma li teżisti fuq is-suġġett. Everybody matters to us. In the grand tapestry of life, we often focus on physical well-being, but we must remember that mental health is just as essential. Mental health affects people of all ages, backgrounds, and walks of life. Let us strive to create a world where we can openly talk about mental health, where seeking help is a sign of real strength. Wara d-diskors ta' Dr. Bela tkellem iż-żagħżugħ Gilmore Borg li mhux biss huwa atleta li kiseb qatt medalji fl-Olimpjadi Speċjali ta' Malta fosthom dik tad-deb iżda wkoll ambaxxatur internazzjonali tal-Olimpjadi Speċjali. Fl-intervent tiegħu Borg qal li meta kien żgħir u kien jiġi ridikolat minn sħabu fl-iskola għax qajla kien jitkellem minħabba il-kundizzjonijiet li kellu. F'dan il-kuntest qal li t-taħriġ li rċieva taħt il-kappa ta' Special Olympics Malta bnieħ u għamlu b'saħħtu u għenu jagħmel suċċess f'ħajtu. Fid-dawl ta' dan u ringrazzja lill Special Olympics u talab biex il-koll inqumu u nofru soċjetà sigura l kulħadd ħalli nevitaw l-isfidi tas-saħħa mentali.